Luke chapter number 10, verse 38, nga to sa verse 42, katapusan sa chapter. Now came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving. Kana nga pulong cumbered, gi-translate nga nahasol. I agree with that. Na-stress siya. Diha sa yung pag-andam sa panihapon, sa yung pagluto, pag-andam sa tanan. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. I like the translation of the word bid. Sugua. Command her, because that's what bid means. Tell her to do it. Verse 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Here we see a perfect illustration. Jesus knew how to talk to people when they're upset. Just like I mentioned earlier. Nindot ni, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. And Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Bisaya. Karon kini nahitabo samtang sila nang lakaw nga siya misulod sa usa ka balangay ug may usa ka babay ginganlan og Marta midawa kaniya ngadto sa iyang balay ug siya adunay usa ka igsoon nga ginganlan og Maria nga milingkod usab sa tiilan ni Jesus ug naminaw sa iyang pulong. Apan si Marta nahasol sa daghan nga pag-alagad og miduol kaniya og miingon, Ginoo, wala ka ba magpakabana nga gipasagdan ako sa akong igsoon nga sa pag-alagad nga nag-inusara? Busa suguwa siya nga siya motabang kanako. Ug si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, Marta, Marta, ikaw nabalaka ug nasamok mahitungod sa daghang mga butang. Apan usa ka butang ang gikinahanglan. I just noticed that. Daghang butang, usa ka butang. Martha was worried because she was focused on all these different things. She forgot the most important thing. Jesus was in her house. Apan usa ka butang ang gikinahanglan, ug si Maria nakapili niya ng maayo nga bahin nga dili makuha gikan kaniya. Tell my message this afternoon, when serving God begins to lose its joy. Sa dihangang pagpangalagad sa Ginoo musugod og kawad-an, sugod og kawala, sa or ang kalipay. Sa kalipay. I didn't think about that in advance. When serving God begins to lose its joy. Now listen to the message all the way through tonight, because it's probably not what you're going to expect. Pagampot ta, dahil kung mo makalingkod para sa mensahe karon, Father, would you bless this message tonight? Would you fill me with your spirit as I preach? God, would you help me? Lord, I need you. Ginoo, kabalo ka nga kinahanglan ko sa imong tabang karon. Tabangin ko sa akong Bisaya aron sayon masabtan. Mga ko Ginoo, ikaw magtabang sa mga tagtaw nga maminaw nako karon. Lord, work in our hearts. Help us, Father, to keep our eyes on Jesus while we do the work of God. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. My message is almost all English. Halos tanan English. So, mag-translate ko. Pero ang uban mag-English ko, dayon mag-translate. Usa sa delikado nga panahon sa kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo
Mao kini. English na. When you begin to get frustrated that other people aren't doing as much as you are. Diha sa kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo, may dakang blessing, pero napod peligro. And the more you serve God, the more dangers there are. Kung mas dako ang imong pagpangalagad, mas dakang area sa imong buluhato na lang sa Ginoo, mas dakang ang mga peligro. And one of those areas that I want to talk about tonight is this. Usa sa area nga, mga area nga, delikado gyud. Maong panahon nga masamok na ka nga naay laing tao nga wala nagalagad sa Ginoo sama kanimo. You look around and you say, let's say if we could kind of divide it up, na mga tao mag-alagad sa Ginoo gamay-gamay, mas dakot-dakog, mas dakot-dakog pa. If I could kind of divide it up like that way for tonight, when you look around ug makita ka daghang tao wala nagalagad sa Ginoo sama kanako, mas ako naglabaw sa daghan. My work for God is more, mas daghang buluhaton, mas daghang sakripisyo, mas daghang kalisod. I'm doing more than they are. When that thought begins to bother you, you are in a dangerous, slippery, spiritual condition. Kung kana nga hunahuna magsugod og samok sa imong kasing-kasing nga akong pagpangalagad naglabaw sa ilaha, mas gamay ang ilaha kaysa ako ha. When that starts to bother you, people aren't doing as much as I'm doing, nagalakaw ka diha sa danlog nga pangpang sa imong Kristohanong kinabuhi. And if you're not careful, you can slip and fall to a place where you don't serve God at all. Now, walay pagduda, si Martha nahigugma gayud ni Jesus Kristo. Siya nag-andam ni ini nga panihapon alang kaniya. And she knew who he was. Nagatugayud siya nga si Jesus mao ang anak sa Diyos, ang Messiah, ang manluluwas sa kalibutan. And we see that in John chapter 11. Go with me to John chapter 11. John chapter 11 verse 25. Now, syempre, this story here happened after the story in Luke, because this is the story when Lazarus was dead. So si Jesus nagpabanhaw ni Lazarus. So this happened after, but she already believed in Luke chapter 10. I am absolutely certain. John chapter 11 verse 25. Kung nana say amen. Jesus saith unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She, this is Martha, saith unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Messiah, the Son of God, which should come into the world. Siya, nag-iingon nga to kaniya, verse 27, O Ginoo, ako nagtuo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga moanhi gayud sa kalibutan, meaning gipropesya sa Old Testament nga moabot pa. Now, yes, I understand this story in John 11 happened after the story in Luke 10. But what I'm showing you is Martha believed in Jesus Christ, and I believe she already believed in him in Luke chapter 10. She was preparing dinner. You ready? Nag-andam siya sa panihapon alang sa anak sa Diyos. You talk about pressure. Kung naay mga guests mo bisita dere, kung ang staff magandam sa pagkaon, Brother Michael gets the table out and he irons the tablecloth and he gets everything put in. Then he puts thumbtacks so it doesn't move. And then Gladys prepares the food and she burns. Oh, no, she doesn't. She doesn't. And everybody's so nay guest. Si Martha, ang iyang guest, ang anak sa Diyos. She wanted dinner to be perfect. And she was getting stressed. Nasamok yun siya. Go back to Luke chapter 10. We're going to look at the verse several times. Luke chapter 10 and verse 40.
Luke chapter 10 and verse 40. Kunanas, amen? But Martha was cumbered about much serving, and she came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Apan si Marta nahaso sa daghan nga pagalagad. Umidul kaniya ug miingon, Ginoo, wala ka ba magpakabana? What a question to ask Jesus. Don't you care? Remember the disciples did the same thing diya sa Baguio, sa barko? Na sila dito sa tunga-tunga sa Sea of Galilee. Ug unsay lang pangutana, Ginoo, wala pa ka nagpakabana? Wala pa ka magpagabana nga gipasagdan ako sa akong igsoon sa pagalagad nga naginusara? Busa, suguwa siya nga siya mutabang kanako. Now, walay pagduda, klaro gyud, she was doing far more work for Jesus than Mary was. Asa man si Mary? Look down at verse 39, back up one verse. Samtang si Marta naghago nga naginusara diya sa kusina, asa man si Mary? What's the word? Nagharuhay? Can I say that? Nagharuhay siya? Can I say it that way? Nagharuhay ra siya. Diha sa living room, diha sa sala, naglingkod atubangan ni Jesus. Look at verse 39. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. O siya dunay us kaigso nga ginganlan og Maria nga milingkod usab sa tiilan ni Jesus ug naminaw sa iyang pulong. Who was doing more work? Mary or Martha? Siyempre, si Martha. Mas daghang gyud ang iyang gipangbuha alang sa Ginoo nga iyang gigugma. Now, why is Martha doing all this work? Because she loves Jesus. Tungod na higugma siya ni Jesus. Pero samtang nag-alagad siya, samtang naghago siya nga naginusara, she began to get frustrated. Nasamok na ang iyang kasing-kasing. Nga naman si Mary, wala nagtabang na ko. Siya gipasagdan ko niya aron maginusara diha sa trabaho, samtang siya naglingkod-lingkod ra. Do siya ni Jesus samtang ako magsingot diri sa kusina. One of the dangers, listen to your pastor tonight. One of the dangers of doing much for God is that sometimes you begin to feel that you are better than other people because you are doing more than they are. And you listen to me, that can happen to the best Christian in the world. Because the more you serve God, mas dako pa ang pagtintal nga mahimong mapagarbohon o magsugod o kampara. When you are serving more than everybody else is lower than you. I mean, mas gamay ang pagpangalagad. If I can just use a simple illustration. Kung ikaw ang nadari, o pipila man dari o ang kadaghanan dere, na pagtintal, you can start to feel like you are better than other people because you are doing more. And when you feel like you are superior is just better, mas mayo pa. Kung mag-feel na ka nga mas mayo pa kaysa laing Kristohanon, do you know what happens next? You start to think that you know what everyone else should be doing. Magsugod ka og hunahuna nga ikaw ang nahibalo unsay kinalang buhaton sa tanan laing nga nagtapol-tapol dito. Look at what Martha says to Jesus in our text verse. Look at verse 40 again. But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Look at this next phrase. Bid her therefore that she help me. Busa, sugoa siya, nga siya motabang kanako. Now I want you to notice a very simple truth, and this is the heart of the sermon.
Martha felt like she knew what Mary should be doing. Ang raso nga nasamok si Martha kay siya naghunuhuna. Abi niya nga siyang nahibalo unsa kinangbuhaton ni Mary, but she was wrong. Martha thought she knew what Mary should be doing, and she was upset because Mary was not doing what Martha thought Mary should be doing. Am I making sense to you? Nasamok si Martha. Kay si Martha, naghunahuna, ako kabalo, sa kilang buhaton niya. I'm the one who's busy. Ako ang nagalagad sa Ginoo. Siyempre, I'm the one who knows what needs to be done. Siya walay buha, ako kabalo, sa kilang buhaton niya. Do you ever find yourself thinking, I know what that person needs to do? No, you don't. No, you don't. You're not God. Christian, listen to me very carefully. You better be very careful when you start thinking that you know what everyone else should be doing. You are headed to a joyless Christian life. Amping kayo kung magsugod ka og hunahon nga ikaw ang nahibalo unsay kinanbuhaton sa tanan lain, padulong ka sa Kristohanong kinabuhi nga wa nay kalipay. Do you know why we lose our joy? Because I know what they should do, and then they don't do it. You ever notice that? Kung ikaw magplano sa kinabuhi sa uban, dili gayud siya magsubay sa imong plano. Di ba? Let's just be honest. You don't even follow your own plan. Ikaw mismo maghimo sa plano dayon dili magsubay. Mumata ko alas 5 ugma sa buntag. Mubasa sa Biblia sa magampo, maglaba sa dili pa pamahaw. Alas 7 natulog gyapon. Isn't it amazing how we can't figure out our own lives, but we know what everyone else should do? Kung ang tanan laing tao nagsubay sa akong plano, mas nindo ang tibok kalibutan. Mao ba di ay? Lantaw na to ang imong kinabuhi. Kung kitang tanan, sama gyud nimo. Uy. Here's what my dad would say. Martha was doing more work. So she thought, I know what Mary should be doing. Jesus, you tell Mary to do what I want her to do. You ever pray that prayer? Lord, pusa siya nga mupahimuot nako. Daghang pagampo sa kaminyoon sama niya na. Lord, make my husband do what I want. Lord, make my wife submissive. Instead of saying, Ginoo, tabangi ko nga mahigugma sa akong asawa, ang bana magampo, Ginoo, tabangi akong asawa nga mautuman nako. O ang asawa mong magampo, Ginoo, tabangi akong bana, mohatag nako sa akong gusto. Baliktar ang pagampo. Suguwa siya nga mutabang nako! I lost my place in my notes. You better be very careful when you start thinking that you know what everyone else should be doing. Well, ako mas daghang buhaton. What does that have to do with anything? Kana way labot. Kung mas daghang imong buluhaton para sa Ginoo, tao ra gyapon ka, wa ka kabalo. You know, as you serve God, you don't upgrade, and now I'm just like God. You don't get to play God. Dili pwede magpaka-Diyos ka. When you think, I know what they should do, kana nga klase sa paghunuhuna, mudaot sa imong relasyon sa ubang Kristohanon o sa imong Diyos. Look at the verse. Let's look at verse 40 again. I want you to notice something. Ang kasamok ni Martha, kabahin ni Mary,
nagdaot sa relasyon ni Jesus. Nasamok po siya ni Jesus. Look at what she says. Let's start in the middle of the verse. Lord, dost thou not care? It's amazing. Watch me now. Tanaw ko. Ang ubang tao, dili mo subay sa akong giunahuna o magsugod ko og pagduda sa gugma sa Ginoo. Did I say that correctly? Or did I mess up the grammar? Was it right? Walay kalibog. Conviction lang? Alright. Other people don't do what I want them to do, and I start doubting God's care. Magduda ko sa Ginoo tungod sa gipangbuhat sa ubang. Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Ginoo, wala ka ba magpagkabana? Nga gipasagdan ako sa akong ikson sa pag-alagan nga nag-inusara? Here's Martha. Nagaandam sa panihapon na lang sa manluluwas ngayang gigugma. Pero karon nasamok siya ni Jesus. Tungod si Jesus nagtugo nga si Mary maglingkod lang dili mo tabang. Her wrong thinking about I know what Mary should do hurt her relationship with Jesus. When you're mad about other Christians who aren't serving God, lisod kayo ang pagampo. Kung ikaw maghunhuna, wa siya katong naghimo niya na, nga naman siya naghimo niya na. Sulayan pagampo. Magampo ka 5 seconds tayo magsugurog pagreklamo nga to sa imong kaugalingon. You start complaining to yourself. You're not praying anymore. You're just mad. And look, here's where it started. It started with, mas daghan pa ang imong pagpangalagad. That's a good thing. But the higher you go in serving God, mas dako ang peligro. Diya sa matag church, naay mga tao nga maghimok mas daghan na lang sa Ginoo, o naay mga tao nga maghimok mas gamay, o naay daghang rason para niya na. Number 1, dili kitang tanan gitawag nga to sa priyo nga areas pagpangalagad. Number 2, dili kitang tanan hatagan sa priyo nga abilidad o talento. How do you say the word? Talento? Talento. We're not all given the same gifts and abilities and talents. So kung lain ang atong abilidad, syempre lain po ang atong atong bahin sa pagpangalagad. Number 3, kitang tanan ana sa lain-lain ang lain-lain level sa atong kaugalingon pagtubo sa atong Christian life. So ang tao nga bago pa naluwas ang baby Christian, syempre mas gamay ang iha. Kung naay tao nga tigulang na gayud, syempre mas gamay na kay tigulang na. Am I making sense? Everybody's at different levels in life, different levels of spiritual growth, different levels of physical ability, different levels of personal development. So, syempre na diferensya. But when you start thinking that you know what other people should do because you do more than they do, after a little while, you will start questioning God's wisdom. Why isn't God making them do what I think they should do? Nga naman ang Diyos, wala nagpugos kanila nga maghimo niya nga akong gihunahuna ang sakto para nila. And guess what? You start doubting God's wisdom because of the behavior of people. But the real problem is right here. Naglantaw, nagkampara, and you think, I know what they should do. Basing. Pero murag dili. And by the way, even if you're right, wala kay gahom sa pagpugos kanila. So nga naman maghuna-huna ka ba niya na? Unsay pulos, walay benepisyo, mawala lang ang imong kalinaw o siya magpadayon lang diha sa iyang kaugalingon. Na mga tao, masamo ka, nga naman siya naghimo ni Ana, and they don't even know.
Nawala ang imong kalinaw tungod sa iyang gibuha o wa siya kabalo. When you start thinking, why is God letting them do that? Nga naman ang Diyos naggamit sa tao sama ni Ana. Oh. You should ask, nga naman ang Diyos naggamit sa tao sama na ako. You start thinking you're better than other people, and then you think, I know what they should do, and then your faith in God, ang imong pagtuo matarog. Maluya. Then you start having what we call in English, pity parties. Nasabti yung pulong pity party? Mag-uula lang sa akong kagulingon. Notice her word, I'm serving alone. Ooh. Ako na lang nini nga church nga faithful nga to sa Diyos. Pero magpadayon lang ko sa maragyapon. You arrogant, mapahitason. But isn't that the way we think? Wala'y tao naghago sama na ko. Dako piro akong sakripisyo lang sa Ginoo. Wala'y tao nag-appreciate. Wala'y tao nakasabot. Watch me now. Watch me now. Let me see here. Let me see here. Don't get scared, Jade. Nag-panic si Jade. All right, let me think this through here. How can I make this work? All right, tell you what I'm gonna do. Come here, Vaughn. Hey, Vaughn, kamusta ka? Higala pa ta? Kamay? Usahay? All right, now, Vaughn, I got good news and bad news, okay? The good news is you get to play Jesus. The bad news is you're not like Jesus at all. All right, here we go. Now, Vaughn, I need you to sit down right here. All right, lingkod ka dere, ha? Now, Miley, I'm going to use you kay igsoon mo. Alisa. So, Miley, you're going to be Mary. All right, Mary, I need you to sit down right here. Now, Jesus, I just want you to know, Vaughn, Jesus would never kick Mary. So, bawal na. Now, watch me. Watch now. Si Marta na dre, naghago, nagsingot diya sa kusina. Si Jesus nagtudlo dre, si Mary dool niya. Wala mi tabang ako sa dre. Watch now. O nasamok yun siya, nawala ng tanan niyang kalinaw. Nga naman si Kristo nagtugot niya na. Let me tell you what that means. When you start feeling like that, you've stopped focusing on Jesus and started focusing on others. And that's why we lose our peace. Si Marta, nalimo nga nagalagad siya alang ni Jesus, kay nasamok siya nga si Maria, wala mitabang. Sa maragyapon, si Maria Waipulos. Ay, balik mo sa imong giranan. Salamat kayo. Just remember, Miley. Just remember, your stepdad loves you just a little. Gamayra. Where am I here? When you start focusing on people who aren't doing as much as you and wala siya naghimo sa sak, nga naman siya naghimo ni anak, listen to me. It's gonna destroy your own walk with God. Mawala imong kalinaw, mawala imong kalipay, mawala imong gugma para sa Ginoo. Because He's not doing what He should. Wa naman wala ka Sayang. So let's walk through the process here. Mas daghan ang buluhaton ni Martha kay ni Mary. Tungod si Martha na mas daghang buluhaton kay ni Mary, naghuno na siya nga siya nahibalo unsay kinahanglan buhaton ni Mary. Dayon nasamok siya ni Jesus kay wa siya nagpugos ni Mary nga maghimo sa iyang plano diri.
The message this afternoon is very simple. Be very careful when you start thinking you know what everybody else should be doing. Amping kayo kung magsugod ka og hunahuna nga ikaw ang nahibalo unsay kinahanglan buhaton sa uban. Hapit na ka mawad-an sa kalipay sa pagpangalagan ni Jesus. Here's the process. Mas daghan akong buluhaton kaysa ilaha. Nga naman wala sila na isama na ako. Kabalo ko sa kinahanglan buhaton nila. Nga naman wala ka nagpugos. Martha thought she knew what Mary should be doing. O tungod niya na nawala ang iyang kalipay samtang nagalagad siya ni Jesus. But here's the problem. Jesus didn't agree with her. Can you read with me verse 40 again? But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. When you start telling God what He should be doing, something is wrong with your prayer life. Kung magsugod ka og sugo sa Ginoo, she said, bid her, busa, sugo siya. So Martha, nagsugo si Martha ni Jesus, nga si Jesus musugo ni Maria. When you go to prayer and you command God, something's wrong. That's not humble prayer. I know there's a verse in the Bible concerning the work of my hands, command ye me. That is not giving you permission to walk into the throne and say, hey God, naunsa ka. Naunsa ka. Look at verse 41. And Jesus answered, said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. Nasamo kas kabayan sa daghang gagmay nga mga butang. Pero usa lang nga importante kayo o kanang gipilit ni Maria. One thing is needful, and Mary hath chosen that good part. Look at this next phrase, which shall not be taken away from her. Apan usa ka butang gikinahanglan og si Maria nakapili niya ng maayo nga bahin nga dili makuha gikan kaniya. That was Jesus very gently saying, no. Jesus, sugo siya nga motabang nako. And Jesus says, no, I'm not gonna do that. Kinyang bahing gipili niya o di ko mutang mukuha niya nagikan niya. Mary wasn't doing what Martha thought she should be doing, but she was doing exactly what Jesus thought she should be doing. Si Mary wala naghimo niya na nga hunahuna ni Martha nga sakto, pero nagsuba gyud siya sa plano ni Jesus. She was doing what Jesus thought she should be doing. Martha was just wrong. Listen now. Doing more for God doesn't make you God. Tuguti ang Diyos na magpaka-Diyos. Aron dili mawala ang imong kalipay diha sa pagpangalagad sa Ginoo. It's okay to try to help people. It's okay to be an encouragement, but be very careful about thinking, I know what they should do. Maybe. I'm a pastor. I'm supposed to be the counselor. People come and say, Pastor Mike, unsay mong hunahuna? And I say, well, let me pray about that. I know the Bible. But I also know me. And I've learned
Usahay ang unang hunahuna nga mudangat sa akong thinking. Dili ang pinakamayong idea. Be very careful when you think you know what other people should be doing. Why don't you just trust God with that and just serve God? Magalagad ta sa Ginoo tungod sa gugma. Kung ang lain, dali mo alagad sama nimo, tuguti ang Diyos magatiman niya na. Ay, listen, this would help you with your marriage. Kini mo tabang kanimo sa imong kaminyoon. Nga naman kita masamok sa kaminyoon. Kay ako kabloon sa kinalabuhaton niya. Basing. Pero kana iya sa Ginoo, dali mo. Kung ang Diyos kanahan mo usog sa imong mo change sa imong kapares, kaya niya. Pero mas mayo ikaw magampo, Ginoo, usba ko. Huwag ako mutugo, ikaw magatiman kaniya. Ako maghimo lang sa akong bahin, hining nga kaminyoon. Tawata ang imong bahin, ug tugot ang Diyos magatiman sa uban. Pasagdi ka na sa Ginoo. Listen, sometimes ang mga asawa, mabalaka. Pero, Pastor Mike, kung mag-submit ko sa akong bana, basin masayop siya. Pero kung dali ka mag-submit, ikaw po nasayop. Are you listening? Ang Diyos maka-change sa hunahuna sa imong bana. Nainumdum ba ka mo? True story ni. Nainumdum ba ka mo? Sa dihang ako nagyon sa church, nagato ko ang Diyos ganahan nakita mo palit niya nga kingdom hall sa dawo. Nainumdum mo niya na? Ang bana ni Ma'am Connie, nagyon kaniya, maot ka na nga property, kanunay mabaha. Dali mayo na. Si Ma'am Connie ni tubag. Ang Diyos makasulti ni Pastor Mike, dali man ko. And he did. Human sa atong pagtigom sa kwarta, nagandang yun ko mag-offer. I was gonna offer him 2 million para sa building. I think nangayo sila 2.5, 2.7, nalimot ko. Kasi 2.5 lang yung presyo. Ako nagplano mag-offer kanila 2 million. Ug sa gabi nagplano ko, basin ugma, mo tawag ko nila sa gabi nihato ko dito sa property, aron mo lang tao, mabalang espiritu na ganoon ako, ayaw na lang. Ginoo, 2 years, naggiya ko sa church. 1 year, 2 years, nagtigong mi ako, nagsulti sa church, palito na to, kani. God said, I know. Pero nga nang ikaw mo palit niya na dito sa lawaan dapit, iya sa banat ni Ma'am Joy. Maulaw ko, Ginoo. Mahal gyud diya, nangayo siya 5K. Dayon, nagsaka siya, 6K na gyud. Nagpasaka siya sa presyo. Matag tuwig, nag-add siya 1K. Kanayang paagi? Kasi Ginoo, maulaw ko, wala mi kwarta pa rin niya, na mahal kayo. O, klaro yun ang Diyos na ginawa ko. Okay naman mga ayog tabang. So I did. Nag-send ko sa prayer letter. Nagpasabot sa opportunity, makapalit mi sa 480 square meters dere. Kung daghang tao, nag-send na mo kwarta, nagpalit na. Ang Diyos kabalo. You listen, kung naay Pangulo, nga murag padulong siya sa sayop, tuguti ang Diyos magatiman niya na. Ampo na lang ka. Ginoon, kabalo ka sa akong kabalaka, pero dali ko magsula, magsupak niya na. Kumutugot lang, pero imo lang Ginoo, palihog. Trust God, and He'll take care of the leader. Whether that's a husband, or a pastor, or a boss. Kaya niya. Kaya niya. Keep your eyes on Jesus. Kung mas daghan imong buluhaton, stay humble. Mas dako ang oportunidad. That doesn't mean I'm good. That's because God's good. Ang Diyos dali mo gamit na to tungod nindot ta. Mo gamit siya na to tungod dako gyud ang iyang grasya. Magpabiling ta nga mapausanon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Let's keep our eyes on Jesus. Nagalagad ta. Tungod na higugma ta kaniya. Kanang rason. Every head bowed, every eye closed. Every head bowed.